इसको माला आज खत्म करते हैं. Good morning guys, welcome back to my channel. I'm Lourure ne khale. Okay, pung tere makai ta salaya. Enga si class angan bale ya ko. Adana breakfast auraga school chakhrani. Adugi ni dress specially je. Ka ado ngarang di mai ga lakta ba ko. Mai jom theng la ba ko nang din pung ahum swaida. Adana isu mai ga la lakta mina camera nung ju battery mata ju phajana ju yaudi aduna rang dei block su namdre madugi ne ko block rang namji to lao si chok lo ai thengam ne ko uni pan ta ji thok ne to 7:40 tare to ai baga ada ka kari chana ba yau ba ki ne te di yau ga ke yau dor ke kumba Para presados. Ang lipan. Tasala minit mga tara wali pa. Class po di 8:45 tagi ne. Ang lipan na class. Oh nito. चलो Ay gidi second class ne ko 8:45 tagi. Ando haji 8:30 tagre minit tanga kak ngai re. Ini sana class lo re. Ado haji ta pun baro sabsa tare. School digi thola haji school Echanupa ki school yog dore. Dan ma ki answer sheet to loge na ye song na mo hai dore ye ko. Dan gari jidi manum da thojan badi ya ra roi. Ya gadra ya vidra. Ai khangtre oh yai he na thojalo ki doga acha sim ta lawru ki acha sim ta lawru samu ki answer sheet sida pore ba answer igada bada ngai dani hanagi date 1 dagi exam ki timetable lai bane ko covid ki cannot talk to kanda bogi vacation covid ki chuti tha di kanda madugi timetable ki schedule da dum exam talk to ri ko sana pa gi je ada yum da phama gi ibi wane ba masagi time slot to da hana gi time slot to da aduna talk du je hek pekha du hek loi boga within 15 minutes marang the pdf semaga thagalo na hari ko adugo mo at on the same day itself ko nimitu peka thoiba nimitu to nimitu to mo hari ba answer se ki hard copy je mo submit to duri ba ko somda ko na thaba satpe ki timing ji ga mene stautan aji so bang aji akira ibadera ini sebona ya answer por ese adumne hani timetable do pekha lepo do de wandi hobra madu dum toni school chalo sidigi dum so sidle taiba tarikse dui mo haije pekha hek loibaga ni try imrung da pdf saga tharoi adugo mo hard copy je mo submit do on the same day itself adugo mo timing harakani adudi ai leitaba yaroi dori Adudi pekha ta je mama pa leitari pdf to kana sa de angam kana na pdf sa ba hai khangge mene stautan minister bulai mama pa pdf pai de ba mi phone pai de kena to ko to mi ti kai to adu phone pai da ba gi du tawdre na du tui na mo to emika ka pe se your emika date 1 da ka ki thoi do 1 3 5 8 10 12 ajay lai pau ya da dangai re ma sidi ai keno ata taban mitang atani ne ai इसको माला आज खत्म करते हैं इसको माला बार बार नहीं कर सकते सिरोई लिली क्या है शिरोई लिली एक फूल का नाम है सिरोई लिली को
कांकुलवासी किस नाम से पुकारते हैं? Kasong, Tingrawon. Good. Shiroi Lily किसने Echanupa-gi लिखा है? I do it. coming 30 the namo computer exam ko adog Monday date 1 dagi namo magi habari exam ne ba adogi ni mama ga hindi takhai ri je ko Manipuri madi Echanupa yam thin nungai ma yam thina haidi nungai na paba ji paba ko pa mo da yam related oidre ba ko maiti maximum yam khara ko tuition chapati gi ju mani maiti max yam ne improve oidre ba ko ha ma ma maiti max paba ko pa yam na tanjaram mane ba ko ai ki masa ma thina पाजु पारे दुगा मंगोंदा वे पानी में पोकोदो माइदी माइती मेक्से तंदबी खोतबी मदना तौरे बको अदुना याम नमाइरा अदुबो Echanupa gi पेखा तौदुजि डेट 1 दे डेट 12 पुने सिजमदि मरक तबुदि छुटी याम नै बको को लोइनम थोपने ते दुगजु एमोदि याम चिन्दुरी को मसाइ हाबेदो असा पेपर मु थिनबी खोटबी याम तौदुरी बको अदुना मयाम ai ngasi blog di matai indro senjerage ai blog su pam thogadi like to biramo share to bio anu views oi biragna subscribe to biramo ko nu channel phasale bio so please be safe and be healthy bye bye good night